Ja sam Hernisa Đananović, imam 13 godina, idem u 8. razred u školi, prva osnovna škola Srebrenica u Srebrenici i moj hobi je pjevanje i plesanje. U Srebrenici mi se najviše dopada šetalište Guber. U Srebrenici mi se ne sviđa pijaca. Poruka vlasti je da, ukoliko žele da u Srebrenici nešto bude još bolje, je da otvore još više objekata. Ja bi prvo uredila lovac, možda bi otvorila neki restoran kao što je prije bilo. Bosnu i Hercegovinu želim da bude moderna, bogata, da su većina ljudi zaposleni, bez rata, svađa i tako dalje.